No, ndero kugoti katika ngabana KAWIRA mwangaza na MCA Ithili geta na mbere kwara ma waruane NKUCANIO migambo kujironi mutungeri wa baraba kaine MCA wandi akithe nendero wa MCA wandi David KAITHIA no reti MCA mwende Ithili ucho NTAIRA ya KUTHIRIA KUNYAMKUCANIO katika kie ngabana kenda kidie baguneka KAITHIA nethiriti akiongela na kwati speaker yubondi na mutungeri wa baraba inge Evans Mawira yobati kureta urumwe na thiri merire wa timbaru kinyane akari Kelvin Kimathi na Chikinya Oburu kuna udhua budi tenambiro kuratete kangabana wa Meru Faith KAWIRA mwangaza na yumbe mbunge ya kaunti ya Meru munu urea imutongorio baraba nini mbunge ne mwende Ithili urea ni MCA wa KUTHIRIA MCA oteni wa dini ya KUTHIRIA David KAITHIA na muriti Bruna etiyo kinene kunyie na KUTHIRIA mpadhu yini kena ntuba KUTHIRIA bakaguneka kankwenda kwira mheshimiwa wetu mwenda Ithili ni ya former MCA kira ndendete ndaromba ite na nyama yake tano ndarire kuo ni kuona antu betu bawita na mbere na bautethuka na mheshimiwa ngokoromba nete yoke nene tafadhali kinya kwinyi ya gutethuki mbere munene ende angokoromba nete yoke nene anto kuonia munene madharau ore omukaribisha na yete woku ore omukaribisha na yete na bya kuria bibinge abirarete na bio weta mheshimiwa karande utenda nyakwe yakwe nwe kinyo mukethia eitara kwaria wanjiri omwanjirira na madharau na kinyo mwera bo kuua na buranto bakuua utethithia ninkuona mheshimiwa mwenda Ithili utethete bwega na kiria yumbe bonthe mbunge ne weje ya Meru KAITHIA kwenda kwera ashimiwa beto ba county assembly of Meru ndari kwa miaka 5 aithomi na impeachment yonthe ya kuendelea ndene ya county assembly yetu ya Meru. Number 1 kwenda kwera speaker wetu yawe mheshimiwa Ayubu Bundi ukamizilindi antu ba tafadhali nonti ba wetikia baire uma tezaza waloi nonti ngona ni Ayubu Bundi atochethare ate aichethare ruterero wa MCA no menua ni kwethera muotanithio munene aithera muntu neutral kati ate ne kabeta wa executive kangabana na MCA na ne untu thinererio kiri MCAs ba imitaratara ya witingweti gikiribo muno kiribo konie kege na KAITHIA ashimiwa beto batengenuine bagethera baikaragia kama woni ya MCA KAITHIA ndabwira ketha ni uma bakwaria king'ang'i kagira ito itware nwe miaka 5 na kende miaka 5 tware nwe bila nankanirite bie ya wandine bila bia thawa ni MCA kabia rutongere ni bie MCA yare ngiri emwe milioni emwe milioni 10 na ke milioni 10 ira omenye wandi fund ni alitawa milioni 3 kwa wira cheta ke maendeleo tiare milioni 7 mheshimiwa Ayubu Bundi uratwire ndene county assembly no karongo wa mbere ya Meru ukauwa king'ang'i na yana 20 million ukauwa ngawa na munyana yana 25 million ni kuona koko mezilindi ya Meru na okoro ne vya Meru na inya pio hii ndi mwankatha ya kari no there buruba kuria county ne ya Meru atongoria bonthe bakia yana itiyo heshima ni muntu omunene akao munini heshima no munini amwe heshima kwou kinyatha ibo kuwa ngavana atena makosa kinyabwe mwireni atiri na to heshima antaba nini no achogerwe heshima imunene Nkiripotera Weru TV kumatigania West Beta wa Kelvin Kimathi.